Haga jing leka yakni Rung World Cup arah jar Arab Riu hapreng ka Uruguay Persia eka Paraguay. Bat kane gadai ru ka jing leka bakhatdu jong orang leka bakensai ka Uruguay bat kumjuru jong ka Perthei Paraguay ulo Suarez nagi jing leka international. Haba pai shakane ka jing leka baro artadi ki kenhun ki klemla bat pen ki jar nadu ka kala step hadu bukot ka jing leka wala kila persyang buntali ki lat bat pen ki jar Henry ki klemla bat pen urlong. Hagway par kacing lek kaya kini Rung World Cup hapreng ke Brazil, Persia ke Ecuador. Haga de kacing lek kaya ke Brazil kalau yo berpengki jar nengkong. Haga menit ke balai peu Lyngba Rodrygo. Badai lembaga nega shigul ke Brazil ke tam haga kela step. Bad kumjuru haga kela miet da shigul lanot. Bad lembaga nega jing job ke Brazil kalau kiu ke kerdan ke basau haga miet ya keng point. Haga jing lek kaya Super Cup Under 17 quarter final hapreng ke CISCE Persia eka Meghalaya. Haba pai shagane ke jing lekai ki samlai lekai badangki jom ke jela Meghalaya kilio ban khori ka nam job hadin bagilala bat limsuk ya ka CISCE dan lai la kuwai. Ba Lyngba ke jing job ka Meghalaya kalayo ban Rung sya ka semi final job ka Super Cup Under 17 arah jar ar Sau.